mu basiganwa ku igare mu mihanda ya Kigali akomoka muri Slovenia yamenyekanye ku rwego mpuzamahanga kubera impano idasanzwe mu misozi no gusiganwa ku gihe cy'umuntu ku giti cye time trial. Ariko nanone kubera ko ari umukunzi wa Tadej Pogačar, umwe mu bakinnyi bisiganwa ku magare. Uruska yavutse tariki ya 4 Ukuboza mu 1996. Akiri muto yagaragaje impano ikomeye kugeza ubwo yegukanaga inshuro enye shampiyona ya Slovenia mu gusiganwa ku magare 2020, 2022, 2023 na 2024. Yamenyekanye cyane ubwo yatsindaga bwa mbere shampiyona y'igihugu cye no gusiganwa mu mihanda muri 2024. Uyu mugore w'imbaraga nyinshi mu isiganwa ry'imisozi akinira ikipe ya AG Insurance Sadal. Ashaka kwerekana ko umugore wo mu misozi ashobora kuba icyitegererezo. Kigali izaba ari urubuga rw'amateka. Niteguye kubakira ku rugendo rwanjye no guhishema igihugu cyanjye. Muri 2024 Uruska yigaragaje cyane mu isiganwa rya Tour de France mu bagore aho yitwaye neza mu misozi hanamye. Ibi ni bimwe mu bishingirwaho ahabwa amahirwe yo kuba yazitwara neza muri shampiyona ije kubera mu Rwanda. Mu bijyanye n'ubuzima bwe bwite, Uruska azwi cyane kubera urukundo rwe na Tadej Pogačar, umukinnyi umaze kwegukana Tour de France inshuro ebyiri muri 2020 na 2021. Aba bombi bamaze igihe bari mu rukundo kuko 2021 Tadej yamwambitse impeta. Aba bakabuhariwe mu mukino w'amagare bakunze kugaragara mu mihanda bafatanya imyitozo no gushyigikirana mu marushanwa. Tadej n'umukunzi we Uruska nawe uvuka muri Slovenia amaze gutwara Tour de France inshuro enye. Aho yatangiye uyu mwuga muri 2019 yabaye umukinnyi muto cyane mu mateka y'iri rushanwa rikomeye kandi anafatwa nk'umwe mu bakinnyi beza cyane mu mateka y'isiganwa ry'amagare. Abasesengura iby'iyi shampiyona y'isi y'isiganwa ku magare bahamya ko uyu musore nawe ashobora kuzigaragaza. Agaragaza ko kwitwara neza muri shampiyona y'isi izabera i Kigali bizatuma asoza neza umwaka wa 2025. Bigoye cyane kugumana imbaraga ziri ku rwego rwo hejuru ku musozo w'igihe cy'imikino, ariko nanone ndacyafite imbaraga n'umurava kuri aya marushanwa make asigaye. Shampiyona y'isi yabaye intego ikomeye kuva natangiye, niyo mpamvu nizeye ko nzaba niteguye bihagije. Ndashaka ko imbaraga zanjye zose zizajya. Muri 2024 yegukanye irushanwa rya Giro Italia ndetse na shampiyona y'isi yo gusiganwa mu muhanda. Tadej bakunda kwita Poji yiteguye gushaka uko yakwerekana ko akwiye iryo rushanwa, aho amaso yose ayerekeje muri UCI izabera i Kigali muri uno mwaka wa 2025. Poji yavutse mu 1998. Ku myaka 21 gusa yatwaye Tour de France bwa mbere muri 2020.